Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kingaje ngephuzu matshitshi qomani. Bathi ufane impahla semncane odwa ngabathi diabetes mdala kanti cha. Ingane ehlaza cwe. Ufunze abaphathi bezonqamalalo odela ibushelezi bathi intombi zidasa ngetshebe. So kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ngithembe kuyaphileka umqeqeshi wethu. Hayi ngiyaphila mfowethu, ngiyaphila ngumqemane. Benke ngathi nje ukuhlehla kancane. Benginesimo ekhaya singiphoqa ukuthi ngithi ukuhlehla kancane. But ngibuyile-ke manje ngibuyile. Ngibonile insizwa zingibhalelile so sekumsebenzi wami-ke manje zokuthi ngiphendule zonke insizwa ezike zathatha isikhathi sazo zangibhalela yabo. So ngi-advise ngithi-ke kuba kuhle ukuthi ungibhalele kwi-email yethu ngoba ku-Facebook ngiba ne-challenge yey'nsizwa lezi ey'sancane lapha yabo. So zibhala inqwaba yama-message uthola umuntu ukusendela ama-messages ahlukene awu-5 ngosuku olulodwa uvele uxakeke yabo. So mhlambe neyakhe igcina isicasha kulawo kuleyo nqwaba yabo. So kanti uma ubhala kwi-email inqwaba yabo banawo ama-email yabo. So kuyaye kube uhlelo mozongibhalela kwi-email. So umfowethu ubhalile-ke wathi-ke awungenelele bafo nginenkinga la. Kushuthi bafo emavikini ambalwa ngithole intombi. Ngifunda nayo la evarsity so njengoba umqeqeshi wayeshilo ukuthi imlenze iyavuleka. Ungashongo ukuthi umuntu uyamthanda nangempela kwenzekile. So usho njalo umfowethu uyabona kuyangithokozisa ubona imibhalo efana nale ngoba uyabona ukuthi abanye abantu bayibuka inkulumo bayithanda inkulumo bese bayayenza leyo nkulumo yabo. So njoba ngihlezi ngitshela ngithi emhlabeni abantu ngeke baze bakuthande bonke yabo. Ngisho ngathi ufika nomjovo manje wakhiwa uwena-ke manje la kini mhlambe la uhlala khona. Uwakhe umjovo mhlawumbe oqeda nya icorona yabo. Khona abantu abazothi nawe uyasibulala ngalo mjovo wakho, khona abazovuma bejove, khona abazothini hayi uyasibulala yabo, uyasibhedela uzosibulala wena yabo. So emhlabeni kunjalo mfowethu, ngisho ungafika nani khona abantu abangeke nje baze bayithandele yonke, abazofuna ukubulala futhi yabo. So ngeke baze bakuthande bonke abantu emhlabeni. Engakho enqonda ukusho nje ukuthi-ke uma ukuthi mhlawumbe inkulumo amqeqesha awuthandi esikhundleni sokuthi ugxeke mfowethu lo ukusho inhlamba nani dlula nje kanjalo ungaze uzichithele isikhathi sakho ngoba khona abantu abazoyithanda leyo nkulumo, khona abantu abazoyenza leyo nkulumo bejabule. Ngikutshela ukuthi WhatsApp mina abahlezi bengisendela ama-screenshot, abanye bangisendela ama-video beyikhiphile nomuntu wakhe encoma umuntu cha mfowethu wangisiza indlela owenza ngayo mina yangisebenzela kakhulu yabo. So ngiqonyiwe namhlanje ngenxa yakho. So why-ke kufanele umuntu osizakalayo angasizakali because wena leyo nto ayikusizi yabo. So dlula nje kanjalo uzobathola bazokusiza ngoba phela emhlabeni njengoba ngisho ukuthi uyisipho wena, uyisipho esibalulekile but ekubeni isipho leso yisona akuso wonke umuntu ozokuthanda yabo. Ubanana but baningi abantu abawuthanda ubanana, hayi ukuthi bonke abantu bayawuthanda ubanana yabo. Baningi abathandayo hayi bonke. So umfowethu-ke uqhubekile wathi-ke sengilalile nayo inkunzi yezikhathi. Uthi umfowethu sengilalile nayo inkunzi yezikhathi. Angazi umfowethu ukuthi mhlambe kube yiphutha mayithi inkunzi yezikhathi noma mhlambe indlela yokukhuluma mina engayazi ngoba isiZulu ngeke uzosiqede. So angazi ukuthi uqonda ukuthini mayithi-ke inkunzi yezikhathi but mhlambe uzama ukuveza ukuthi-ke sebelalile mhlamba amahlandla amaningana yabo, angazi yabo. But mina ngiyazi ya nkulumo ngenzeka wenza iphutha noma inkulumo yokukhuluma engayazi. But umfowethu-ke sengilalile nayo inkunzi yezikhathi kodwa bese ngakaze sikhulume ngothando. So inkinga ila mqeqeshi le ngane ngiyayithanda and okubuhlungu ukuthi ivele yathi next month iya ekhaya kubo eLimpopo and ngeke iphinde ibuye la eKZN. Izofunda online and the next year izoshintsha ivarsity. So bafo angazi ngingamvimba kanjani. Awungicushise bafo. Ngenze njani uma kunje? Wayivala lapho umfowethu. So yabona ngiyab-understand mfowethu lobuhlungu okubona. Buhlungu phela lokho. Ngeke sikhohlisane. Yabona phela ukuthola intombi mfowethu kulula ukuthola intombi. But ukuthola intombi kuchazayo eyobuka umhlaba ngalendlela obuka ngayo. Mina ngikhuluma ngentombazane ozothi ngisho usuqedile ukulala nayo ngaso leso sikhathi uqhubeke ukwazi ukuxoxa nayo umdinge eduze kwakho
yabo. Not umuntu ozothi mangabe usuqedile ulala naye ngathi ungamxoxa umkhomba indlela, yabo. Uzumbuyisa emhla kudinga nje ukulala naye ngaleso sikhathi. Emva kaloko nje futhi the moment niqeda khona phela abantu abakanjalo. Yabona mangabe uba sothandweni nomuntu ongamthandi kuba kanjalo, uthola ukuthi mase niqedile ake ngithi nje mawusuyitholile lento efunayo ngathi ungamxoxa, yabo. Akuvumi ngisho uhlale naye nixoxe because usukutholile obuvumo. So ukuthola umuntu okuchaza mfowethu akuyona into elula, yabo. So ngiyaunderstand lo buhlungu kubona, but into ekumele uyiqaphele la lo muntu hayi ukuthi mhlawumbe isinqumo lesi asithathe ngoba usufikile. Angithi wena uyaveza ukuthi ke emavikini ambalwa nihlanganile naye, yabo. So kusho ukuthi nisanda kutholana naye. So ama chances amaningi lesinqumo sokuthi uyahamba uzoshintsha ivarsity next month uyahamba akusona isinqumo asithathe njengoba senitholene mhlambe wayesekutshela ukuthi hayi noma wayesecabanga ukuthi hayi sengiyahamba. Cha, isinqumo lesi mhlambe 2 months back or 3 months back ayesesithathile before nje uzofika. Okunye kumele uqaphele lo. So and okwesibili lesi sinqumo lesi asithatha usithinta impilo yakhe, sithinta ikusasa lakhe. Akusona isinqumo nje ongawazi ukuthi hayi umkhohlisa ahlala. So nawe mfowethu njoba futhi yabona nje ukuthi bese ngazi sikhulume ngothando. Kusho ukuthi intombazane iyazi understand isimo. So iyajabulela ukuba nawe nikwenzeni kwenzayo but yona iyazi ukuthi asikho isidingo sokuthi nenze njani nibe sothandweni naye ngoba vele uyahamba uzokushiya, yabo. So ukuze inhliziyo yakhe ingaphuki ngcono nje nenzeni kwenzayo but yena next month uyahamba njengoba uveza. So wena usuketha ama feelings sekukushubele, yabo. So mina bengakutshela kona mfowethu ukuthi nawe understand isimo, yabo. So mawuthi wena angazi ngingamvimba kanjani so ungeke nje mfowethu uzomvimba lo muntu because isinqumo lesi akusona isinqumo esincane, sithinta impilo yakhe, sithinta ikusasa lakhe, yabo. So angeke ngikhohlise mfowethu ngithi hamba ogquma hamba ochatha wenza ukuthi ugcobe wenzeni angifuna cha ngeke ngize ngikutshele lokho, yabo. So ngeke phela lo muntu aze angafeza amaphupho akhe ngenxa nje yomjolo mfowethu, ngenxa yomjolo nje phela cha ngeke mfowethu, kuzofanele uunderstand. So mina ebengaka-advise ngakho lokho ukuthi nje mvumele ahambe, vele uyahamba, yabo. Kuyintando yakhe. Uma uthi yena uyafisa mhlawumbe ukushintsha lokho yena ozokwenza lokho but lesinqumo lesi isinqumo esikhulu esithinta ikusasa lakhe, esithinta impilo yakhe. So ngeke aze ahlale noma asishintshe ngenxa yokuthi hayi usethola indoda. Isinqumo lesi mfowethu esimphoqayo nawe engafanele ukuthi uzame ukuthi umvimbe, yabo. Ngoba ungahlala naye mhlambe after 2 months bese niyahlukana usuyivimbile ingane yabantu uyangahamba, yabo. Usuyidalela inkinga nje ezisimanga. So mnyekela ahambe mfowethu but kulesikhathi esakhona enjoy nje leso sikhathi wenze sure ukuthi uyazidelisa. Udele makuvuma futhi everyday umbone everyday uzijabulise naye udele ukuze mase ehambile ushdayi ngidelile ngijabulela ukuba naye ngadela. Ungathi mase ehambile futhi mhlambe after 1 week awusakwazi nje ukwenzani usuyamkhumbula, yabo. But mfowethu uzame phela nawe ukuthi uthola amanye amantombazane. Shela ukhulume nje la ngaphandle, ukhulume ungahamba uhlina njengoba ngihlezi ngisho ngithi mawuhlina nabantu bayahlinela, yabo. So ngiyab-understand ubuhlungu bakho mfowethu but nawe kumele u-understand isimo njengoba le ntombazane ningakaze nikhulume ngothando because yona iya-understand ukuthi iya-enjoy leyo moment inawe isikhashana next month iyahamba. So asikho isidingo sokuthi nikhulume ngothando, thando lwani, yabo. Thando lwani lona because uyahamba ngeke aphinde abuye kuphi eGezeleni ubuyelele impompo. So nawe enjoy leyo moment usanaye because uyahamba. Ayikho indlela ongamvimba ngayo. Angifuni ukuthi hambe othenga umuntu othize noma wenze ukuthi ugqompalazi khona ngeke azahambe, cha. Angisiyena umuntu kanjalo. So ngiyathemba uyangizwa mfowethu. Umbono wami njalo loyo, umbono kamqeqeshi. Mawuthi mhlawumbe nibona ngenye indlela ayikho inkinga mfowethu but mina nje bengakutshela lokho ukuthi isinqumo lesi esikhulu esithinta ikusasa lakhe, esithinta impilo yakhe, yabo. So angeke azahlala umjolo, yabo. Mnyekela ahambe but wena enjoy isikhathi usanaye usidelise. Mawuvuma everyday inhlangano enza sure ukuthi nje uthi ehamba wena uyazi ukuthi ujabulile, udelile, right, yabo.
So ngiyathemba mfowethu ukuthi angizwa. So uma unesifiso sokubhalela umqeqeshi wezizwe ungangibhalela kwi-email engizoyishiya kuyona le description yale video. Njengoba kade ngichazile ukuthi angathi ungangibhalela kwi-email because ku-Facebook kugcwele iy'nsizwa lezi ezisancane ziyahlupha yabo. So shabuke mfowethu.